Hey webafo. Afo. Kunento engayizwa kahle manje ukuthi yenze kuthiwa yini le kuthiwa isayine uRamaphosa bathini iland expropriate without compensation. Angazi noma into enjalo. Yayibona into le yamalento le angazi uthi umhlaba Le uthi umhlaba uhulumeni uvumelekile ukuthatha engakunikeza lutho. Angathi noma isho kanjalo kodwa ngathi isho kanjalo la nginasiqiniseko ukuthi uvumelekile ukuthatha umhlaba wakho awutholi compensation. Angazi noma into kanjalo le. Phela lento le phela mntakamkhulu ngeke phela ngathi uRamaphosa unjani phela uthathela abantu nomhlaba lo nawa phela amabhunu laba bamhlophe lokunjani Afro-Forum la abhalela uKramp athi kuKramp nangu phela lokunjani uRamaphosa ufuna ukuthatha umhlaba wethu. Uthi uKramp ke mayebaphendula ke uthi cha ngizodila naye loyo nina wozane ngapha kwamanje nithi uzoquba la ngizonibeka njengabantu esibabhacisile bafihlisile. Engathi ndike ndayibona lonto labuye lama social media manje abantu iveta la mabhununke aseyalo kuyale athi wona hayi wona bengasho ukuthi manje afuna ukuya le wona ahlele kamnandi eSouth Africa okungcono akhulunyiswana. Ngiyabonile lama video awo manje lamabhunu lawa athi wona akakhamba manje khamba video thina South Africa lana kumnanza ikho lento lena uyabaxabanisi afro into lento le Afro-Forum phela ngithi uyena obhalele inkampani uye phela iqembu labo laba bamhlophe lamabhunu. Manje ke umbuzo wami mina uthi njengoba lamabhunu lo Afro-Forum lo esethi yena cha bona bahamba lana akukhulunyiswana yini yobona eyenze ukuthi bethathe indaba zethu la behambise kuKramp. Bebengasho ngani ukuthi akukhulunyiswane kwaseqaleni bathathe le ndaba bathi makukhulunyiswane nabani from shuthi phela no hulumeni wase South Africa no Ramaphosa ngale ndaba manje sebethi akukhulunyiswane ngoba uKramp sebabizile le. Abafuna ukukhamba phela hayi bebelisapha udaba kuKramp vele bebebheka ukuthi mhlambe utathenga isikelemu sabo mhlambe njengoba esithengile bebebheke mhlambe elinye page mana okusho ukuthi wena mfowethu abekhona amanye amazwe